uNkulunkulu Jehova ngiyakhuleka Jehova wami ngalesi sikhathi baba ngingane yakho baba ngicela Jehova ukubana ungivulele Jehova ngalesi sikhathi ngikhuleka ngithwelela ibhodlela Jehova wami ungivulele unginikeze Jehova inhlanhla Jehova endoda angani Jehova unganikeza Jehova indoda baba eqotho Jehova ezangigcinela abantu bami baba manje nginabantwana Jehova abathathu wakomoyo wakoncubelo wakosibanda baba kube nami Jehova ngani wanginikeza Jehova indoda Jehova emnyama Jehova igentleman engiyifina enhlizweni yami babathixo ezokwazi Jehova ukubana ingijabulise Jehova mphosa lamanzi Jehova babathixo ngiyakhuleka Jehova ngalesi sikhathi baba ngikhuleka ngingane yakho Jehova nikeza Jehova indoda Jehova ezothandwa inhliziyo yami baba igentleman indoda eqotho indoda emnyama Jehova angilifuni Jehova iyellow bone baba ngiyakhuleka Jehova ngalesi sikhathi babathixo ngiyakhuleka Jehova ngingane yakho babathixo Siwakhuleka kabuhlungu kangaka. Kunjani? Ngiyaphila sanibona. Yebo. Wakhuleka kabuhlungu ukuhamba njani? Ngizwana bengikulalela phana uthi kona ucela indoda uNkulunkulu. Abafazi akumelanga likhuleke nzima amadoda amaningi manje sabuya ngeroli. Mele ngizwa ngikhuleka. Bengikulalela phana ukhuleka wena but into enza correcta yona nje. Akuthi ukuthi ngicela umnyamana. Ama yellow bone siyabazi bahle. Uyabona ungatholi yellow bone ukuphumula ngeke uthole emhlabeni. Yezwa. But abantu abanjengathi abalekhala uyathi ngicela odimileyo. Yes, izinsundu yes. Ngikucorrecte lapha. Ngoba nje unamasuku ufaka wena uthi khona ucela umnyamana. Susola umfanekiso kaNkulunkulu nesadalwa uNkulunkulu. Ngomfanekiso wakhe. Anti hayi bengingazi. Yeah. So ngizwile umkhulekela yakho yamukeleke. Yazi mina ngikuthandile ngikubona kwapha uzikhulekela. Ngivele ngakuthanda nje ngazwisisa kahle ukuthi umuntu othandekayo. Manje mina so ngizwile kanti manje akunjela lapha ngizwe ufaka indaba yabantwana ukuthi uMandlo umama uMasibande ngoba babachiyeneyo balabo baba abahlukene kanti kwakuzenzakala noba bangaka indaba ende khona izibongo iphela ukubuthelela izibongo zonke ifamily izibongo zonke ugcwalise egumeni kwakwenzeka yini kanti ungasontando yami umuntu omuhle njengawe ugcwalise izibongo ubuthelele kube njani so abantu bakho obaba bakhona vele abakho wawumithiswa uchiwe kwakusenzakala njani zwana yabona ngathi uthole mina nti lapha inhlanhla yakho le inhlanhla yakho ungatshona ukuthi uthumbu uyakhahlela inhlanhla ngamazwana inhlanhla ncedisa inhlanhla yakho khonapha ube free kimi manje abantu mina ngulunguzile lapha nami ngizivile uNkulunkulu phela wasihlanganisa ukuthi lami kule problem yakho mina iqinisweni mina bendomfazana umfazi wamvele bekulipendeka lizangalela kwathatha impahla kwahamba alamfazi angilamfazi mina laba abo baba babantwana banga abekho badlula emhlabeni bonke badlula bonke bonke 3 kuyini ingozi inkinga zomhlaba bonke so uthathwa ngomunye ahambe khona ngizothini maybe kwadalelwa mina hayi kodwa ngithemba ukuthi uNkulunkulu maybe usemvulele sezamvulela indlela zami manje lina ngoba lithi imfazi alilaye lihlala nga mina ngikhona la around khona ngikhona lapha vela around nami ngihlala ngayo duzane nasemfuleni lapha uNkulunkulu uzakuphathisa siswami yabona so into wena khuleka into yabona ukuthi into engichaza yabona abantu abakunikeza umthando babekwazi ukuzavulela babekwazi ukuthi kuzavulela babevele bona sebebonile ukuthi kukhona okuzayo kusendleleni hayi mina sengizama angizwa ngithi manje ngoba ade ngizwa phala sithi nalingikhandile ngesikhathi lapha ngikhuleka hayi anti yabona ukuthi ngithande indlela la wadi ukhuleka ngayo ungakhuleka siswami amadoda amaningi njengoba ngikuchazela abantu babuya ngeroli yabona ungasala nje la uqhubeka ngemthandazo yakho uNkulunkulu uzakuphendula manje
Okay, hayi ngiyabonga. Ukungeke lihlangane lami engiyafisa ukuhlangana lami futhi next time. Uhlangana lami. Ngiyathanda abantu nje abafana lani nje. Hayi, abantu sibanengi sisababona nayo baphinda babonana. Ongahlanganiyo zintaba emhlabeni. Uzwile? Ngiyabonga. Manje okay, hayi lihambe kahle.